Okay, we're back and you're still with your Manong June together with John Mark. Ito lang po kasamitan ng radio station Tentayra, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam 8. And Apo Teresa Galang says here, shout out naman po from Taipei, Taiwan. At kasalubuyang nanonood. And of course, Charmel Llanes is watching. And of course, the Binibining Pilipinas, ano tawag di dyan, official makeup artist is watching, Sir Jojo Halili of Pasay City. Wow. Naimbangal daw kang ka, pumaul-ulaw nga Jojo Halili and Ami de la Cruz. Very nice. Pabati daw kay Sir Philip Jan Avila na nandito ngayon. Yeah, and I guess mukhang sasali sila sa Sweet Radio Drama Presents. Oh, of course, kailangan. And Uncle, finally got my mom's phone. Apo na mapidot ni Charmel DJ phone ni mama na. So idol, pakibati po sa mga family ko, Gumpal family from Bacnor, Isabela, watching from Dubai. Okay, Dubai. So that's it. And ada nag-text kung ano to nininang Avelina Bartolome ko na good PM, nakikinig kami dito, pakibati DJ Canada ni Manang Larina and the family. So dagitay kini Lola Lorena. Of course. Nga nangita di mabanglok iningas. Hamumalipatan na Swiss Army. Okay. Nagbanglo. Ang gana tatagat Radyo pala di pagikan na. Pare filakto diyan. Dita Robinsons. May naggina mo. Refill. 900 sa. Orayam la Jesus isang pa dito. Anyway, good afternoon. Kada kita dito please. Ninang Abel and Ninang Gilbert and kita ubing dan nga naman nga siguro aga-apa datatang ag-review. Kas tatata or ag-practice ni Gian. So mga idol ka na ni Kwan Sir Georgia Holilay. Mga idol ka na naman Pabati nga po Galindo family from Reden Galindo. Ayan, natin kanta. Okay, we wanted to bring you back the song of Everly Brothers. Kahit kumanya kansunin dito ita malagip ko lang unay. Iti kina Lin na ay tisunata talaga mga makapabang artery na nga road. Accessibility English versions. Ay, English portion. Laok-laok ka na, actually. Aglalaok. Darling, you can count on me till the sunrise of the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours true endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie, I'll never be untrue. I'll never give you reasons to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. I'll never hurt you and I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reasons to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. Hello, kabsa. May bakal daw yung amin dito Pilipinas. Kaya't kumanya kablaawan amin nga taga
Alangigan, Segundo, Candon City, Ilocos Sur. Resurrection Family, Pasqua Family, kinaminan nga, makangeg, awan labas na, sabi kumata na saya atkan, natalgat itong kalmaysa, gapo iti bagyo. Watching here and listening live from France, Melanie Maceda, Resurrection. Oh, from Candon City. Thank you so much. Apo, katagitay, pagayam tayo, nga taga Candon, like Charity Lianes and Rylan Valdez of Hawaii and California met ni sa Charity. So once again, thank you kanyayo. Kaya today apa yung text dito eh? Ado mamuno kasi nung basahin namin, so many as in so many. Sige man tito basa. Naimbaga malam ko yan, JM paki-shoutout nga po kami dito sa Taiwan. Si Liza Hagos, Sally de Guzman from Esternilo. Thanks po ng Adu. Adu. Lodi, pakikan taman dyan, Abatan van driver. Para kadagiti van drivers nga nakatune in iti kasamitan nga station 97.7 Sweet Radio. Mabuhay, Cordilleras Singer. Mati ka mo aja Abatan van driver. So we're not familiar with the song. Yan, naimbaga malam yung Uncle June ken Kuya Amak kablawan ng Amamat Family Natividad Manuel ken Samiling agdumdumay kanyayo si Wailin Tipedeg naman Rizaluna, salamat, more power to your station. Ayan nga rod, kaya man nga ikanti kong daway dati may isang request ni ading Ella Banadero isutiag in charge iti posting di jay sa miweng ti 4 decade duo Hong Kong chapter kanay kung makita nga inalda. Still the one latay sa una. Is still the one, so you will remain single kung na di jay sunatan. Still the one. Is still one kung na nalata. Anyway, kada kayo aming nga dita Hong Kong apo nga pagayam iti 4 decade duo kita tayo tuno sa Tiyembre 27 sa Baten da kami. First time I say Maulawak Mildred. Maulawak Mildred. Saan kita maulawak Mildred? Hindi siya pa maulawak Mildred. Yeah, looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. Hello to Ma'am Lerma Castaneda, of course to Sir Camilo. It's still the one I run to, the one that I belong to, still the one I want
And Manangayda Pascua Clinton says here, sa mga taga Kuya po, Nueva Ecija, ingat lalo agijay, malaylayo si lugar na. And ang galing talaga mga idol, get ko nga po kayo sa kasal ko. Pwede from Melito de Jesus Mayamente. Ako sigurado nga single ka. Ano, makapagkasal ka. Anyway, we're free. Ayan, you can get in touch with us over our official Facebook page. And of course, ito yan, mabaling ka nga agpabook kada kami. But you have to see us in person and ada kontrata nga pirmaan tayo. Anyway, that's it. And, Good. Ano naman na yun? Watching from Dubai, from Gio Ars. Arcuna. Nagsardeng datoy text line. Okay, nembang nga malam yung Kuya John. Request ko man datay Ulila. Okay, from Jovelyn Kadawan of Maligaya, Chag, Isabela. Kung naman ni Vincent Bungolan, naglalay nga po. Shout out man sa mga taga Kuya po. Nueva Ecija. From Vincent Bungolan. Good job. Kung ano ni Sonia Florencio. Itangay ka. Text line mo. Nakatadong nga rin yun. Ba't di ka maawat? Matay diti text line mo ayawan. Diti text line mo. Bimaha po iti text messages. Ayan. So we would like to give away another 200 peso load for our lucky listener. And kaya mga kita andata, tayo suti kantati pa premyo. Dito ay? Facebook Live. Narigat. Viewers. Hanay, hold on man din screenshot. Wala. Di ba dati post no tayo post mo? I-post mo awan saya. Awan. So ajalatan, i-screenshot mo na makita mga isutin ng abakan and then we'll get in touch with them later on for no kasunod nga maloadan isuda iti 200 peso load. Okay, so dear Facebook users apo, hanga dito'y official text line iti Facebook Live. Nudikat iti Facebook Live apo ti agpa-premyo itata. Iti temang ti pa-premyo for 200 peso. Inagana nyo laang. We know, ikanyo lang tinaganan niya pa uno na dating nga sunata nga income kansyonan para kada kayo. Ayan, hello again to Auntie Cassie. Ayan. You may join, Kapsat Cathy, or you may give prizes. Ayan, yung bagay mga panagdindag dita baba. Dita Liberty Heritage. Basta mo dita nga to. Nagpipig sa radyo dito dyan eh. Well, thank you so much. Yes, pipig sa radyo da. And thank you so much Apo Liberty Store for giving us discounts. Iginatan ko ito nga bola para dyan ti anak ko. It's Molten basketball leather. Molten or Spalding? It's Molten. Dating nga rin na po. Iti dat-datlag. Ako katagbiro ka man tinabidas nga ko ha. Dat-datlag nga sunata. Tano watching from Philippines. Kada watching from Singapore, from Julie Obaldo. Ayan. Dito so, watching from Laguna, from Rose Tabuyo. What? Are you? Punya kamutan ay dim kayat. Okay. Alam makawayak nga nakakita. Dim kayat. Okay, so once again, para kada kita dito ako Facebook, dito nga sunata nga income kansunan, pugton nyo lang ti paulo na. Ayan. With your name, of course, your address, iso ti i-comment yun ha. Name, address, and the title of the piece. Okay? So watch out, itabalong. Name, tapos di address mo. And the title of the piece. And then later on, damagin minto kanya yun no kasanumi nga ma-load no sino pag-loadan mo ti Philippines dito nga load 200 peso load. So dahito yan tidaddatlag nga sunata. Dumngeg kayo karuba Slamarit nagrigat sa dumog sa tikot to eh. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes across the city. Dust in the wind. Sip-siputak eh. All they are is dust in the wind. Same old song,
just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Oh. Ayan, we have a winner, of course. Congratulations to Ading Ella T. Banadero of Hong Kong. I-send mo lang naman kanyak na dyan number nga load me. Load me iti 57,984 pesos load. Kitang tama naman din nga bumtak at cellphone. Anyway, 200 pesos lang ating. May nanalo na po. Yeah. Don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. Its leaves away. And all your money one another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Dust in the All we are is dust in the wind. Everything is dust in the wind. Ito po, may participate na. Yan, of course, ito mo na po nga ng kaman na siraragan nga pimindot iti paulo na kaya ni Ading Ella Banadero nga 38 years old. Hanay pagatuyan ba at gaputam amumi iso na. So nga, huwag ko naalatan. Okay, Ading Ella, 38 years old, single iso na kakabsat. Kadag iti agbirbirok, iti mabalin na apo nga kwartaan, wano hut-hutan na. Birok nyo lang ni Ading Ella Banadero. Mali pumayag data very wise ni Ading Ella. So nga lalay nyo, no, kayo ti karon iti girlfriend nga nasingbat, nauunag ti Ilocano na, kanaunag iti puspuso na. Ayan, Ading Ella. Thank you and congratulations and thank you for joining the kiti si Mali Apo. Ayan, iti paulo na is Dust in the Wind by the Kansas. And dito na po, tinigitulot kita tayo para iti 30 minutos kalpasan de las 2 di malam kat madama kay pala nga po nga dumdum nga kadag iti duwang kakalaing Manong June Serial together with John Mark Pastor, operator. Empal sa motor dito lang po sa itan nga radio station din Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City Nagsam. Talaga. Naimbag nga panagdagdagig yun dito paradaan ti Villa Carmen. Vicarta Trikers. Shout out mga Lakay watching from Rastanura, Saudi Arabia. Hello. Na plus 0925. Okay. Okay, kinibisis ko marilin ka buong son request ken debaro nga ni Angelo Maris Luis kaduak dito ay KSA kasama jaya Paitan East Sual Pangasinan. Kamusta ka Dalito and Aida Requiso. Parents ko kini Arlan Arwin ken dagitay ubing dita Kabalay. Uwian na. May nanalo na Mildred from Auntie LV Baldubino. Yan and of Hong Kong. Yes, of Hong Kong. Apo nagado talaga ti ganggan at nga text message balong ni Nga raw. And kung ano ti ading tayo mang kanta nga dita din nam awan nagkurangak para kadagiti kakabsat ko dita Luzon Padua family. Ading siyak ni Lay Padua from Bahrain. Kuna na siguro dating ang Bahrain. Kuna naman. So, batiin da kami. Ano naman, inanay ko. Ayan, si Kamo, di mga binasa tatay. Binasa tatay. Binasang tatayan. Okay. Inanay ko Lourdes, kini Ma'am Early dita balay. Ayan. Mula Mildred, tayo converting kung natatay. Ang agar-aramid, iti libro, iti Villa Carmen. Ayun, nanonood pala si Kapitan Cardenas ng Calao. Congratulations to you for winning again. For the may kamanong nga termino na ni Kapitan. Mati ka mo. Pangilan na backup? When? I think last term na last term na when?
Tatangan nga ba kulit last term lang sa? Well, nagyaman kami mo, di patulot mo ito yung merienda, Apo Kapitan. Hala kayo. Okay, as requested, dita din Oy, sino na daw nung nanalo? Sabi ni Francis Sinaban. It's Ella T. Banadero of Hong Kong, 38 years old. Single. Datang nga ro, Apo. Dito yung nag-request iti dita din nam. Nag-text iti official text line tayo, Apo, over abroad by... Madi ka kaya't ng makitan. Apay. Pumanaw ka. Apay ito madi nagkayat. Nagatungamin ti kamurong. Kasta nagkatul ti rupa. First term daw, sabi naman. Dita din na awan nagbasula. Ta inaramid kumit amin pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo siraktam laeng to'y pusok. Di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kaniya ingkatin na likodan. Martir a pusok na ikalan. Anya pa iti serserbina nasamit alangen-langen ta. Awan amuk anak kabasulaken ka. Dita din na awan nagbasulak. Ta inaramid komet amin pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo sinaktam laeng to'y puso. Di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kaniya ingkatin na likodan. Martir a pusok na ikalan. Wala yan? Aniya pa iti serserbina nasamit alangin-langin ta. Awan amuk anak kabasulaken ka. Dita din na awan nagbasula. Taim paay ko amin akabaelag. Dita din na awan nagbasula. Nagigilaw rin nga piyok-piyok ka. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapa. Sige, alaamon ta magleta. Kat pumanaw kan dito'y sibay ko. Tatay pa yan nakasagana. Uwan, amok nga gandot mo di pumanaw. Itultuloy mo nga roda. Ibatim na kita. Kargatawalit mo taon ti. Pangal daw ko. And hello, Kabsat June and Balong, pa-request man today, Kasmakita. Dedicate ko to Gijay. Bisita me, a good friends of us from Seattle. We're having a dinner right now. Mr. and Mrs. Roger and Ida Gabriel. Thank you from Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Together with, of course, Kabsat Ronald. Okay, after this piece, Kabsat. Ano, Jay? Makanta? Kasmakita. Dita din nam awan nagbasula. Tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo
sinaktamlaeng to'y puso, di mo inilala na pudnong ayat ko. Karim kanya ingkating nalikodan, martir a pusok na ikalang. Nanyapay ti sarstan bina, nasamit alangen-langen ta. Awan amuk, anak ka basulaken ka. Dita den na awan nagbasula. Kain paay ko amin akabaelag dita den na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapaan. Okay, that's it then nam. Permimot abong ano kansyon ng mga talaga ti Ilocano song. It's full of emotions na kunada. Awan, iti sunata apong Tagalog or English nga kasta kaunag. Iti emosyon na. That's why we love Ilocano songs. And thank you very much for patronizing. Of course, bukbukod tayo nga dila dito ay literatura Ilocao. Agtultuloy ko mga iti pagkatnawan. Kan, kas nakunag tayo, Kapsat Kathy Cabal Salvador with Ronald Salvador. Iti Hilo Hawaii is watching. Kat kunana, hello Kapsat June and Balong. I-request na ko na di Kasmakitam, dedicated to their good friend from good friends, I should say, friends from Shuttle USA. Yes, and we're having a dinner, of course, kunana. Yan, Mr. Roger and Aida Gabriel. So, pero kayo Kasmakitam. Dapat nag-text dito eh, kunana. Para-request man ti Victoria DJ. Thank you. From my mother. Oh, mother, Sumarno di Victoria. Mother, I am sick. Call a doctor very quick. Kunana dayta. Okay, para kiti-kiti agdandan na po iti nasusurok ng mga tuwan dating nga sunata para kini ading Angie and ading James of Alfonso Lista Ifugao nga nag-celebrate iti Kalman for their reunion. Talaga nga naggasat kami nga nakaimatang apo ti kinasam iti pa naginayan ayat yung aduwa kaya kadagiti anak yung naragragsak pengem da kayo ta siyempre nakita da kayo manen nga nakaragragsak. So kadagiti bisitam kabsat Kathy. Kas makita bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal may tanta na botok kan sa di kay papanan tipod mo nga ayan kas makita kas makita nakapimpintas kalata. Hello to Manang Elisang. Kas makita agmauyong agpailaken ka. Kas makita ni patay at mamasina. Di kay papanan tipod no nga ayan kas makita
daaw ti balay kita adwa dumteng amay librot istorya na tapno maamwanda tipod no nga aya kaliyaw na saro naman ni Victoria. May isa katagiti ng paragsak tayo nagdikalman kaya tatay line dang linya dang awang kanu iti mamagsina iti tao nga gininayak nuhan nga ni patayla dumpeng amay librot istorya na tapno maamwanda tipon no nga aya kaliyawan na tapno maamwanda tipon no nga aya kaliyawan na I'd like to request the Victoria. Napana nagpasyare jay downtown adan na sabat ko abalasang kinidayak itikan nigid imisem nakasamsamti Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria itinabayag no pay kasta tibanag na inanusak ket timteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko when naganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denna ngem malas ti amin amalas inangaw nagnegasa ididimteng ti may sa pasama idi na pana nagpasyare jay balayda ni tatang na ti inak nga kasarita ay barok pasensyakan tawangin ni Victoria intaray day adik akaroba sakit tinakem kong itinapasamak ket napanak naginom iti ara tigasat ko sinang sangitak taawanen ti liwliwak ni Victoria ket awanen iti denak naglabas ti aldaw bulan ken tawen
nadamag ko ani Victoria si Mang Peten. Dagos ko sinarungkaran, mailiwag unay kenkwanan, ngem addamet ti ubing nga kadunganan. Ket di dati nagpatenggaan daytoy kanta, ti istorya may panggep ken aya, tanagsuglin ti liw-liwak ni Victoria sinublianak. Nubitin ka doblem madinggen daytoy kanta, nubitin ka doblem madinggen daytoy kanta. Okay, 15 minutos lang na po. Kasagbayan di alas 3 ni Malam. Kaya madama kayo nga rin dumungeg. Kada ito yung pagkaya may manong June. Tigal with John Mark. Iti programa may na po 1. Adda kami manen. Dito lang nga po kasamitan ng radio station Tentire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Of course, alas 12 del daw nga alas 3 ni Malam. Iti programa may kiat nasakit apo tirik namin nga mangkita. Iti orasan. Ano iti orasan di Lucano? Dakat relos kung natalatan relos, ayan relos nga iti panag tok kung nagat umadani na po iti alas 3 ni Malam. Ket kaya na sa umana pumakada kami manen ng 249 pa lang mat. With a hope nga agsubli kami tumanin next week po dito yung malaang 97.7 iso nga itedan ti maudi nga sunata balong ati dog ti kantaan ta ano ay kay komporme ayan. Anyway, so thank you so much for being with us and ulitek, this has been your Manong June with John Mark saying good day and God bless everyone. So inton maminsan man na po dito lang kasamitan ng radio station 97.7 Sweet Radio Santiago City. And pahabol ko man, kung ano to ay mga idol, kumpare, please, sing-sing na yan. Dedicated to my ading ganda secretary. Ay naading ko numarik na mlakuma, tirik-rik na ek itanga agdama, nabayag gidin na pagpagwapon ka, maag kan sata di ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, akep-akep pa unay daytoy riknak, imat matsyukpay daytoy panagnak, tapno mapansin gwapo daytoy langak. Ay naading ko numarik na mlakuma, tirik-rik na ek itanga agdama, nabayag gidin na pagpagwapan ka, maag kan sata di ka makadlaw. Tuwid-tuwid, ay palso-palsuin, ayat ko anasamit, kan ading ko at tumutwit-tuwit. O ading ko, awan mitten patong mo, tabaran diliyas na gesan ading ko. Ay naading ko numarik na mlakuma, tirik-rik na ek itanga agdama, nabayag idin na pagpagwapon ka, maag kan sata di ka makadlaw. may sangal daw ngayon ta nagsabat, akep-akep pa unay day tiriknak, imat matsyukpay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day ti langag. Duit-duit, ay palso-palsuin, ayat ko anasamit, ken ading ko at tumutwit-tuit. O ading ko, awan mitten patong mo, tabaran niliyas na apgesen ading ko. Duit-duit, ay palso-palsuin, ayat ko anasamit, ken ading ko at tumutwit-tuit. O ading ko, awan mitten patong mo, tabaran niliyas na apgesen ading ko. O ading ko,
Oh. So that's it. Once again, goodbye and God bless everyone.